Upin, anterin Ipin yuk ke warung. Ke warung? Emang Ipin mau beli apaan? Ipin mau beli permen Yupi edisi Gatot Kaca, Upin. Oh, ya udah, ayo kita jalan ke warung. Oke, ayo kita berangkat. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari permen Yupi Gatot Kacanya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin, ini permen Yupi sapi. No. Masih salah, ini permen Yupi marshmallow. No. Bukan, ini permen Yupi beruang. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini permen Yupi edisi Gatot Kaca. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.